Khawvel hian Iran ram asoi changin ming pahnih an soi telfo pakhat chu Iran sarkar adang chu IRGC ani IRGC ti mingpum chu Islamic Revolutionary Guard Corps ani Iran sipai thabik te ati theng chu ma se IRGC hi sipai pa ngai chi an ni lo anni hi Iran ram a sa khodan le sarkar humim tu berte anni IRGC hi kumsang khat zakwa somsari le pakua lo pianga chumi kuma khan Irana thilian taka thleng sa tia an kolal ram a om rei to tak chumi puin an paithla aya ayatollah Khomeini hovin Islam sakh sarkar an din chumi huna chuan mi pui tam tak an phur hle ma sian hlau bok lal sipai hluite kha an loma rampon lama tang point in beina alom thei chu wangin sarkar thar chuan abi ka sipai rin tlak tak Islam sakho vonghim tu tur amamo ta ani chumi atang chuan IRGC hi lo piang ta ani atira chuan mi sing Khawvel chi an nia ma se tuna chuan maktadoi tel an ni to sipai pa nga ya in an chak zoka an ral thuam po a thazok an kuda chuan Iran ram himna zong om deuh tho ani IRGC na tho hi tam hle ama sabera chuan Iran ram chung a buaina ven him hi an na berani sipai pa ngai te chu ram pon lam beina dona ta nanom bera ma se IRGC te chu ram chunga mi pui te ven sarkar beitum te dan le Islam dan bo chiate man hi an na ani apan hi na chuan ram pon lama po an thokna sa ma se an kal dan hi adang sipai lian tak an thon lowa aya chuan ram dang a om an pol te an pui thin Lebanon a chuan Hezbollah Yemen a Houthi Iraq le Syria po pol then khat te hi IRGC in ral thuam le training an pe thin chu wangin mi then khat chuan IRGC hi Iran kut dor ti in an soi Iranin om na mun atanga ramdang ahong dan tur a an man ruani apathumna chuan IRGC hian ral thuam thar siam na an nei na sa Michelle John Long tele ral thuam dang tam takan siam Iranin US le achian te a hlo chan ber po hi aral thuam wangani chumi zong siam tu le en kol tu ber chu IRGC thowani apalina chuan sumdon na po an lian hle khatus tian ko IRGC company lian tak an neya kongpui siam dam do indin oil hlep chuale sumdon na chisang rangan tia chu wangin Iran ram sumdon na po an kut aum na sa hewang hian IRGC ho tu then khat chu hau satak an ni bok IRGC hi an lian hleya achunga pol panga anom ama saber chu sipai pa nga yang lea in do tur apahni na chu basis hei hi mi puya tanga sipai omdu te pun khom na ni maktadoi telan om anni hian kho pui chunga buaina ompal turan veng apathum na chu catch force hei hi IRGC chunga pol poimo berle la om berani rampon lama na thok tu bik te anni ramdanga ompol te pui ral thuam thon le thruk na thok te hi catch force te na ani kumsang ni som ni khani we chin an ho tulian khasem Soleimani atha khan Khawvel pumanginga ani kha catch force ho tu ber ani apalina chu Air Force mase sipai pa nga Air Force aina te zok mases Michelle le John en kol tu ber anni Iran Michelle tamzok hi IRGC kuta aum apangana chu Navy tuipuya in do tur abikin Hormuz tuipui ven him hi an na berania longte John tele Michelle mangin tuipuyan vengani how tu ber chu Iran Supreme Leader ani tuna chuna Ayatollah Ali Khamenei ania ani boral ta ka wang hian IRGC an ho tu ber chu Mostaba Khamenei kha ani ta ani hian IRGC ho tu te arwata sarkar president ain IRGC hi Supreme Leader in athunun na sajok ani US Israel Europe ram tam tak chun IRGC hi terrorist pol ti nan soi achan chu ram danga buaina an siam thin wangani Lebanon a Hezbollah Syria a Assad sarkar pui Iraq a pol then khatte Yemen a Houthi te hi IRGC na pui wangani hengram te a hian US le thian te anuma wangin IRGC le US te chu anin bengai lo US chuan kumsang ni som pakwa khan IRGC chu terrorist pol an puanga hei hi voi khatna ni ram pakhat sipai bik chu terrorist a puan hi chu wangin IRGC ho tu te sumle nalaka US in akhap sakvek Israel tan po IRGC hi an hlau ber ania achan chu Israel bul naya Iranin aral thuamada
Syria Missile Base Siam Lebanon a Hezbollah an puibok chu wangin Israel in Syria le Lebanon a IRGC mun an bei fowani mase ran lam chuan an ngai dan adang kan ram hum nan le kan thian te puinan kan ti an soi US in ram danga asipaya da Israel in Palestine be keni chuan kan in ven kan mo ti in an soi le thung tun tum boina lian ber chu Hormuz tui pui chung chang ani he tui pui hi Khawvel oil kal na kong poi mo berania Khawvel oil za somni vel hi he tui pui kal tlang hian akal IRGC Navy te hian he tui pui hi an venga an soidanin he tui pui hi Iran ramania wangin Iranin ain kol turani longtekal na suman lak an du boka mase US le thian te chon he tui pui hi a free ani turani an ti thung thakalta khan Iranin long amana US in chang le ta tuna chuan US in Iran leile port a beya IRGC chuan kan top don lo tin an chang le thung Hormuz kan khar chuan Khawvel a buayang tin an vaubok IRGC ho tu pakhat chuan a soya US in min bei chung chu oil pakhat ma he tui puya tangin a chuak don lo ti in e a thu soya wang hian Khawvel ram lian te an manganga India le China point Iran nen in biak an tum ani IRGC hi mi pui zong in an ngai na veklo a then chuan kan ram veng him tu ti in an ngai sanga abi kin ram pon lam be na om chang chuan IRGC an fak thin ma se a then ro chuan IRGC hian sarkar sum ai na salutu kan tia sum don na anin rol na salutu ka na tha zong an la vek ti in an soi selbok kum sang ni som ni pani khan hijab chung changa boina aom khan basis te khan mi pui an control na sa le chumia tang khan IRGC ngai dan a thalo set ma se tun din mana chuan ram pon lam boina asana wangin mi pui tam zokin IRGC an din puile ram himna apoi mo ber wangani IRGC hian ral thu mak takani alar ber chu Michelle Iran Michelle hi KM sang ni thleng kap theite an nei to Israel US base te an kap phavek apani na chu drone Iran drone hi a thahle Russian Ukraine a beina po khan Iran drone amhang he hian IRGC thiamna atilangani apathum na chu long te IRGC Navy hian long te takte rang tak le missile keng an nga Hormuz tuipuya hian long lian ain long te hi alhawm zok apali na chu cyber IRGC hian cyber attack thiamna an nei thalhea ramdang power plant le bank te a hek thin an ti July sang ni somni le paruka hian US le Iran in beina sang hleya US in zanruk chung Iran an kap to IRGC chuan a changlet vezel Syria US base an beiti an puanga Hormuz an khardon ti in an vaubok IRGC ho tu te chuan kan tlom don lo ti an soi ngeta US in anorna sat pole kan lu la pungzo kangan ti ma se expert then kha chun hetiang hian Iran atlom don lo alet lingin ram chunga boizo kangan ti bok Trump administration ero chuan IRGC hinataka nuranga yan tia IRGC ke chuan Iran sarkar po ake anga an ngai don ani chu wangin IRGC mun poimo te an beina sa IRGC hi Iran tan chuan sipai mai an nilo ani hi Iran sa khodan him tu ram veng him tu le ram pon lama Iran kut ge ber an nia an chak na wang hian Iran hi ram lian ten an ngai poimo ma se an chak na wang tho hian buaina an siambok ram tam takin an hlau in beina chua pha thin tuna po US le Iran in beina bultum tu ber chu IRGC tho hiani Khawvel hian remna amamoa ma se IRGC om chung chu US le thian tenen an rem hardon IRGC in atongka ahman aniam chuan Iran ina chakna alhawanga an ngaya US in anor achun jom chuan buaina apung zelang tundin hmana chuan tunge tlom ma sazoka tongkam tha mangzo kang ti hi kan la thlir me ka IRGC chuan kan kun don lo tin an soya US point kan top don lo tin an soibok an kara hian Khawvel pumo ma oil man pung zel mi puiten an hlau thong to le IRGC hi sia thema har an ni wang hian Iran ading het ma se an ni wang tho hian buaina pungbok engpo chu ni se Middle East remna tur chuan IRGC chungchang hi soi angai masaber thinani IRGC pian tan dan diktak kumsang kha zakwa somsari pakwa khan Irana inthak danglam na lian taka thlenga sa riza palavi tia an kolal chu mi puin an not chuaka
aya Ayatollah Khomeini hovin sakho sarkar an din mase buaina apung thut lal sipai hlui te kha an laoma rampon atang point Iraq in anron be ngal bok chumhiuna chuan sarkar thar chuan arin zong sipai bik amamo ta sipai pangai te kha sa hun layami an nia wangin anrin tlak vaklo chu wangin February ni som pakhat sang kha zakwa som sarile pakwa Khomeini chuan thua chua sipai thabik din turin ati chumi chu tunlai IRGC bultan danani atira chuan thalai Islam ngai poimo te sakho tha ti takte an pungkhoma ral thuam an nei thalo silai hluile thingfak chi an nei ma sian thinlunga chuan Iran le Islam humim turin anin penhe hle kumkhat hnuai Irakin Iran aron beita kumria chungin dona om chumhiuna khan IRGC chu apuitling chhota hle sipai pangai ain an huai sen joka an nunna po an hlan hrelo chumi atang chuan mipuin an ngai sang tanta ani IRGC chunga hian Paul poimo ber pakhata om chumi chu Quds Force ani Quds ti na om zia chu Jerusalem ani Jerusalem hi Islam te tan hun thiang limania chumi ming an putchan chu Israel dona sat an tumwang ani Quds Force na ber chu rampon lama na tho hi ani ankal dan chu arukin ankala ramdanga Paul te an pui thinani Lebanon chuan Hezbollah an puya Hezbollah hi Israel mel malian ber an nia IRGC in ral thuam training le suman pechin chu wangin Israel tan Hezbollah hi an hlawm Iraka chuan US sipai anom lai khan Paul then khatte an puya US convoy te an beichin US sipai tam takin an thi pha bok Syria chuan President Bashar al-Assad an atluk don lai khan IRGC na chan him sipai thonin ral thuam pein Assad chu an din chhuale tir Yemen a Houthi te an pui Saudi Arabia nen anin beitir Red Sea kongkhar tirnan Houthi te an mangbok Quds Force ho tulian ber chu Qasem Soleimani ani hi Iran mi puin an ngai san mania rampali panga te kalkwalin Iran tan a tho sak thin mase kumsak ni somni January thakhan Baghdad airport a US drone in akap hlumta chumini atang chuan Iran le US in kar a chechual hle tun tum ho tu chu tunan ho tu mek chu Ismail Khani ani po hian Soleimani kaldan bok aron chunzom le mek ani IRGC hi sipai chi ani lo sumdon na lian tak an nei bok an company ming chu Khatam al Anbiya ani he company hian Iran sumdon na za somni chuang a control an tia an thil ti te chu kongpui le train kong an siam damdoin lian tak an din oil le gas an hlep chuak phone company le internet po anen call chu wangin IRGC ho tu tam tak chu hausa tak an ni ma se mi pui then khat chuan sarkar sum anei zo vek ti in an soi sel bok na tha zong IRGC company an lak veka wangin midangin na an muhar an tia US in IRGC chu terrorist a apuan chan pakhat po hi sum wangani IRGC sumlak luna an ti top chuan Iran a chawdona an ngai ani IRGC hian ral thuam dangdai tak an neya US le Israel te point an hlau Iran missile hi akal hle kem sang ni thlengkal the ani chumi chu Israel le US base zong aka phati na an missile minglar deuh chu sahab sejil le fate ani Iran drone hi Khawvel in an faka ate athlok reile amana tolo Russia point Ukraine drone a amang Ukraine do na amang na sa US long chunga po drone in an thlok kwal thinani long IRGC Navy hian long lian an nei tamlo ma se long te takte speedboat tian ko Michelle King an nga Hormuz tuipuya hian long lian ain he long te hi a hlawm zoka an ron pan thuta Michelle an kapa an tlan bo le ngal IRGC hian mi computer manga beina thiamna an nei US Bank Israel Power Plant le Saudi Oil Company te an hekto an tiani IRGC hi mi pui zong in an du veklo adu tu te tan chuan kanram veng him tu beran ni US le Israel in min be changin an ni lo chu tu man min pui don lo an tia adu lo tu te chuan an mani wang hian ram dang nen kan in be reng sumanei na sa khopuya an chetdan analutuk an tibok kumsang ni pakwa sang ni som pakwa le sang ni som ni pania khan Irana buaina aum changin basis te khan mi puyan control na sa hle
chumi wang chuan IRGC hming a thalo hret ma se tun lai US in a beita ka chuan pui tam zawk in IRGC an din pui le rampon lam hmelma anom chuan mi zongin kan in ven kan mamo wang ani US le Israel tan IRGC hi buaina bul berani US chuan kumsang ni som pakwa khan IRGC chu terrorist pol an puanga hei Khawvel history a voi khatna ni ram pakhat sipai bik terrorist a puan hi Israel chuan Syria IRGC base awma piang abeya achan chu Syria atangin Israel aka thei wangani 10 July sang ni som ni le paruka hian buaina sang leya US in Iran infrastructure abe IRGC chuna changlet Syria US base an beitian puang Hormuz an khardon ti an vaubok ani expert hin kha chun heteng hian an soi IRGC om chung chu US le Iran in rem hardon IRGC in tongka ahman an hiam chun Iran achakna alhawang ma se IRGC hi US ma an tlom du lo chuan buaina pung zelang oil man apungang sumdon na buayang mi puiten an tuarang IRGC ho tu te then khatero chuan in biak na kong an dab ve bok ma se supreme leader thulo chuan engma an thi theilo supreme leader chuan IRGC hi Iran himna kulpui ti in asoi ngetlat bok ani IRGC hi hriat thiamahar pakhat tan chuan hero an ni adang tan chuan buaina siam tu an ni bok ma se pakhat chu achiang IRGC om lo se chuan tunlai Iran hi om dan adang dayang anni wang hian Iran churam chak tu man an ngam mai lo ani tun buaina hian IRGC hi apoi mo ber an thitlu na pakhatin Khawvel pumang hong thei Hormuz an khardon nge don lo missile an kap don nge don lo chumi zong chu IRGC kuta om kan tong trai na chu hetiang buaina hi to wat se mi puite him se IRGC point ram him na chengai tu se US point nor lui ain in biang na kong zo se ti te hi ani me kani IRGC hi an lian hleya an ho tu te po hi Khawvelin an hrilhom an ni hi sipai mai an ni lo politician sumdong le sa khomi po an ni tel an ni hi IR ama sabira chuan Ayatollah Ali Khamenei ani hi IRGC ho tu berani china supreme leader tinan ko Iran rampum athwa thunun tu ani IRGC ho tulian zong hi ani hi anaruata IRGC in thilati dona piangin ani hnena anron masa Khamenei chuan IRGC hi Islam le Iran kulpui tina soifo ani om chung chu IRGC achak zual zel don Major General Hossein Salami tun tum IRGC ho tu berani ani hi atong kamana hleya US le Israel avau fochin kan ram khat lek po min khoi chuan kan chang le na don tina soi thina ani hun laya hian IRGC in missile le drone amang na sa hle catch force ho tu Ismail Khani kumsang ni somni khan Qasem Soleimani a thin huwa hian aya aron dinga Khani hi are deu ma se anha athok tha Syria Iraq Lebanon le Yemen ate IRGC polte ayan kol US in avauna sa theile Qasem Soleimani ming an soi mai thelo chu ani hi kumsang kha zakwa somko pare da tanga sang ni somni thleng khach for sa kai suai ani wang hian IRGC mingalar zual rampanga te kalkwal in Iran tan a tho saka Iraq Syria Lebanon Yemen le Palestine ate kal mipuin kan hero tinan ko ma se US in Baghdad drone mangina thatta athini khan Iran khopui pumin anuya ani athi atang khan Iran le US in kar a chezual basis hotu basis hi IRGC chunga pol lian ber ani maktadoi telanom anho tu te hian khopui chung buaina anen kol thin kumsang ni somni pani khan hijab buaina aom khan anni hian na an thokna sa IRGC hian Iran pona na athokna sa Lebanon a chuan Hezbollah an puina sa kumsomli chuang to IRGC in Hezbollah an pui to ral thuam pe a suma pe a training a pe bok tuna chuan Hezbollah hi Israel tan lawom ber anita Israel a rocket tla tam tak hi Lebanon atanga lo kalani chumi zong bultum tu chu IRGC thawani Syria po IRGC alut na sa kumsang ni som phat khan Syria boina oma sarkar chu ti thluk tre pania chumi huna IRGC in sipaya thona ral thuama pebok chumi wang chun asat chu dengchhuak le theita ni tuna chuan Syria IRGC base omnual chumi wang chuan Israel in Syria aka fochin
Iraka po US sipai anom lai khan IRGC in Iraq Paul Chen khada puya US longte an bei china tun thleng point US base naya rocket atlafo chumi zongzong bula IRGC omreng Yemena chuan Houthi te an pui bok Saudi Arabia nen anin beitir Red Sea longte an beitira oil kalna kongti buaina nan mang Palestine apo Hamas le Islamic Jihad te an pui ral thuam le sum an pechin Israel in Gaza abei changin IRGC in a chan let pui thin bok chu wangin Khawvel mifing te chuan IRGC hi Iran kuddor tinan soi Iran in omna tanga ramdang angong dan turani IRGC hian Khawvel sumdon na angong na salhe abikin oil chungchanga apoi mo ber chu Hormuz tui pui hi ani he tui pui hi Khawvel oil tamzo kalna nia IRGC Navy te hian an veng him an long te takte te mangin US long lian te po anti boy fo thin kumsang hi som pakwa khan oil tanker pahnian kap towa tun sang hi som ni paruka po an vau non le zel bok an thu soi dan chuan US in min bei chung chu oil pakhat ma akal don lo an tia he thu soi wang hian Khawvel oil man apung hala India China le Japan te po an buai pha ani IRGC hian technology thar angai pui mo hle drone siama an thiam hlea Iran drone hi tuna chuan Khawvel in a hlau sahet tia an ko hi Russia point Ukraine do na amanga amana to lova a thlok hla a kap dik bok cyber lama po an thiam IRGC hian cyber sipai bi kani US bank te Israel dam do in tele Saudi oil company te anhek to an tia an tumber churam lian te ti buai hi ani space lama po man son IRGC hian satellite a thlo chho to chumi mang chuan tuipuya US longom na an mu thei thin ani IRGC hi mi puin an ngai dan ai nang lo then khat chun an ngai sang hlea rampon lama tanga beina om changin an huaisin wangin an faka tui lian om changin lir hing om changin buaina dang om changin mi pui ma saber tu an ni damdo in le kong pui po an siam na sa thin hle ma se then khat chuan an du lo khopuya an chetdan an lutuk an tia sumdon na in rel na salutuk na tha zong an lak veka wangin thalai te in na an muhar an tia an company te chu sarkar tran puina tam tak an don wangin an house salutuk an tibok US ngai dan chuan IRGC hi terrorist pol an ni ramdanga buaina asiam thin wangani Iran nuclear ral thuam siam apui thin boka US sipai le a thian te bei thin bok Hormuz tui pui ati boi thin bok nen chu wangin Trump administration chuan IRGC hi ti chiat angai ti na asoi thina IRGC ke chuan Iran sarkar po ake anga an ngai ani mase Iran chuan a chang le ta kanram himna tan kanmamo tuman min veng him don lo ti in an soi IRGC tel lo chuan tun lai Iran hi om theilova mase IRGC om dan hian Khawvel ati buai bok chumin kara hian Middle East remna kong aom bok si ani